makioyo DNA na mage ganyitithania kana kumenya hihi kana mundu ucio niwe wao ni gukoretwo na riboti ira kuma matura matiganite andu makiuria ruhonge ruru rukorwo rugikiruta riboti ciegie DNA ikorwo ikihikahekwo no tha icio guo ni kuronekana ati kwina kamweneni thutha wa morito maria magoretwo magitunga aikari na tha icio guo Kenya mbe gucokierie mwaro ni ndirona mwena uria wakwa worio ni hindi president arari kia gukorwo agikiuma nyumba-ini ino kana laboratory-ini ici na ihindo ryo theru igongona niri gukorwo rikiambiriria ni tugukorwo tugikirehera mwiroreri wa Inoro TV uria maundu megukorwo magikunuka guku wabici nene cia DCI. Katho cia mwanya njega wa bwena ni joni gukorwo gwiturehera mohoro maria megukorwo magithina mbere mwena ucio na njira nyandanduku thini wa mutamburuko witu wa Inoro hwaini no ninge tugithina mbere Raila Odinga na muturithia wake kihitaitano-ini gia kuhuranira o president Martha Karua ni mareka campaign cia ngwataniro ya Azimio 1 Kenya county-ini ya Kisii mathiete Kisii muthenya umwe thutha wa Raila na mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka gutuikania matora-ini ma county ya Machakos mihango-ini ya kumatha kura Raila na Karua maumagaretio ne buto ya teti aria mamanyitaga baru na kwa ihinda riri ni wega tukorwo tugithikiriria mara marathie na mbere mwena ucio kwa ihinda riri. Mjumbe wa Dagoretti ambao anasimama kwa Kisii County check check. Your Excellency the Fifth, the Deputy President na waombolezaji wote, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Abantu baminto na etura sama beti atokuwa na nimbiye mole. Bia mono. Tegete Your Excellency, nataka nichukue nafasi hii ya kipekee kupea familia ya ndugu yangu Asanyo yote ambao ni familia tumejuana vizuri, pole kwa kumpoteza mama. Pili, kwa sababu ya muda ningesema kwamba sisi baba hapa Kisii na mimi nikiwa captain na generali mkubwa wako nitaomba kwamba tutashirikiana na viongozi wote tuhakikishe kura asante mitambo wacha nitumie hii hiyo napewa cha bwana gavana, wacha nitumie hii. Nataka nitoe shukrani zangu niseme kwamba baba hapa Kisii kote na wananchi watukufu, sisi ni wapenda amani. Tutahakikisha kwamba kura zaidi ya 5,000 kwa wale ambao wamekuwa registered, tutasimama nyuma yako. Mwisho nataka niseme kwa kuomba watu wetu abantu bamintu ntaitemboli mkoa mole mheshimiwa Raila Amolo Odinga kura tigango ndole bako mheshimiwa Raila Amolo Odinga kura ndia mono mbalinga bako ngekura yobo governor Kisii County ndia mono nyasaye abasiseni. Thank you. Ntogwate timu enene wanyano wale gaiga donyano wale gaiga donyano wale ga gokwano le baba mo wancha bakwani omweshimiwa mumaima ne senator yane nere ntegetemba boli mnaino abagetutu ngo mwamule kura
kuma hau tuthie county ya Nyandarua kuria ateti atano nio maumirite guthimana hinya wa kioteti kuhuranira giturwa kia governor wa Nyandarua. Governor Francis Kimemia agitetera giturwa giake na kiama kia Jubilee agicidana na governor wa mbere Daniel Waithaka uria wari munini wa governor Waithaka Kirika wa kiama gia TSP, murirukia wa federa ya UDA Moses Kiarie na speaker wa Nyandarua wa Home wa chama cha kazi Peter Mwangi ni wahariri ripoti ya uria Damasia kihitaitano gia giturwa kia governor wa Nyandarua ciareirwo. Kaunti ya Nyandarua iri na makiria ma andu 600,000 na ikaria gicigo giki mehokaga urimi wa waru, iria na mboga. Kihitahitanini gia kiuteti mwerekereini wa githurano kinene kiria giukite gituro-ini kia ugavana kiguciririe ahuraniri atano kuma ngwataniro cia Azimio la Umoja One Kenya na Kenya Kwanza. Governor wa ihinda riri Francis Kimemia ararirukia federa ya kiama kia Jubilee akinogora icoka gucemania na mung'ethaniri wake Ndegwa wa Home Dagitari Moses Kiarie kana Badirisha wa kiama kia UDA, Governor wa tene Daniel Waithaka wa kiama kia DP na Waithaka wa Kirika wa kiama kia TSP. Ayothe makiranira kugacirithia utonga wa kaunti ino. Tuna National Cereals Board ntugo ni bodi yote wetu cereals yetu National Food Authority niko takwedio na waru tukana wali mugathi madera ora bebe shika wona waru no shiko ugo todo tuna ru factory ko takwehia niko takukinya na kushi na cold storage netha na murimu wa waru na murimu wa iria ona akauta ukono edie indo ciake. Kioneki giakwa kia mbere ne kwamba kurugamia uhoro wa corruption ati thirikari ya Ndegwa wa Home ya Nyandarua igukorwo corruption free na gwakorwo gutari na corruption nigukorwo na mbeca njiganu cia kuruta mawira maria magirire. Nyandarua marenda mundu mweru, marenda mundu magihoka, marenda mundu uri magatao, marenda mundu investor tao, marenda mundu uriaga mathina makiria, mundu withina wa biashara, na nikio ndiretekia Kenya Kwanza. Andu othe a Kenya Kwanza ni maiguithanirie mekwebadisha kura ciao. Thiku ciakwa cia mbere igana rimwe ngacihuthira kurora CIDP haria ndakinyire development ya mundu maria mari haria makinyitio ri gwakwo kuri undu mwike ciothe tuciringanire nigetha mundu muikari wa Nyandarua ahuthire mbeca cia thirikari na njira yagireire na turutithia andu aitwa wira county government wira uria ukuoneka maciaro maguo mutikaigua bara twagutie mundu takaruta wira nake ona ko ni guthondeka cabinet no guthondeka cabinet ona andu acio mararoga magiti cia ajumbe mwerito rake na idea nduke turute doketi ona nduke turute dokinya twake county itu to ni itu na ndigukimetigira because ni ndina kiria kiagirire kuruta wira na andu Nyandarua. Governor Kimemia ambire kurugangirwa ya mbere kihitahitaini giki making'ethanira na uria wari minister wa Maisisiri Kariuki mihang'o-ini ya gwetha murirukia wa federa wa kiama kia Jubilee ona gutuika kiama kiu ni kiingirire na gikimatuithania. Riu Kimemia akiranira gukinyaniria tabarira cia uthii wa na mbere iria ambiriirie. Mapreteknik maitu ni twa upgrade na twina ciana makinya 170,000 ili hotete kwa basari kumaliria datukire governor no ne program guthi nao na mbere the governor wa county to make sure uti mwana no mutagathie. Augete rekodi yake otongoria ni iramwaririria guku nake Ndegwa wa Home akiuga ricemba gukinyaniria maundu maria akoretwo akihuranira maria matumite gukorwo makiganirira njata na governor Kimemia. Koguo gutire bara tukoretwo nayo ni guko tukoretwo tukihingiriria na tukianirira wici uria ukoretwo na thirikari ya Kimemia guku Nyandarua na wici ucio ngituika governor niguo ndira promise andu a Nyandarua ati gutigukona na wici ringi na mbeca iria ciukaga Nyandarua na iria irogotaga Nyandarua ciuko cikiruta wira wa andu a Nyandarua na kumatwarithia na mbere. Mwena-ini wake Dagitari Moses Kiarie augite we arenda kurehe utongoria mweru na kugarurira murutire wa wira kaunti-ini ya Nyandarua. Wona ndo ya thirikari no ginya sub county ciothe ithano ikorwo na factory ya value addition ya waru na ya iria tondu indo icio nicio iria tukoragwo twetereire cithondeke economy ya guku Nyandarua.
Atongoria aya riu meikitie kiharo-ini o mundu anyitiriire kioneki giake guku nao aikia a kura makiruthiriria gwetha no mekwenda matongorie miaka ingi 5 yukite. Ni kava muthe o uria wacemania nake ni kava muthe kai muthe tondu ndakiri kundu kunene akiriri ari wa maturari itigo kiumara au kiumagara o ni andu ake maroiga kava muthe niki na riu muthe ari arathi round Nyandarua county agithikagiriria Wanjiku aroiga kava muthe niki na ni etikirite gucoka giti-ini kiria Wanjiku ekumuhe na ekumuhe with overwhelming majority nigetha acokie rwi mukaro. Wafata ni gugathura mutongoria uria uigite wendi wa muingi ngoro-ini na meciria-ini na mundu uria uri na hoti wa kunyitirania atongoria aria angi itemi-ini ria gukinyaniria wendi wa muingi. No siasa ndikwenda mundu wa guka gwitwo sa ni mundu urithitaga na mundu withi muno Kinya Wanjiku uritaga kanzoro na aria mari atene kumahoya kirira nigetha makuhora garirata you listen it uguthanie na ground kamenya ground iro igate mahingurie maitho na mahingurie matu maige thayo na meende na kumenya nungihota kumathondekera maundu maria marenda. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti-ini ya Nyandarua, njitagwo Peter Mwangi. Na hau niho tugutirihira mohoro maitu ma Inooro miaraho ya umuthi no ningi mundu gwetwo referee ni ahariirie muno uri ungi wa studio B nigetha korwo agitwira maria atuhariirie kuria mathako-ini kana iharo-ini. Referee ira ni ndironire Tusker FC ni maroire gikombe kia Kenya Premier League. Ni ronire yo. Na ni njui hena ateng'eri aingi nao maragicindanire gikombe kuria Africa thini wa Africa ri Kenya nio iraugaga yangi makehitha mahenya-ini riu ri twina horo cio muingi twina mahenya horo igi macindano macio marakiri kuria Mauritius tugukorwo tugikumenyithia na onewe ya Tusker no tu ndete timu ya Tusker. Asa kejuge nitwendete kana ni timu ne fuataga kiria ne fuataga mpira hanini tu nitwendete kana ni timu ketugia atiriri kegutire tondu maundu ma iharo-ini ndiui muno ndiguo kuria ni gukorwo gitwira macio na mangi maingi. Yes, macio na mangi maingi ri thini wa tabarira ya Kumbura Mbiiri ire rambiriria oro riu tugukorwo twina njamba muciri o ndumwe na Isia nao magitariria.